nandam chiang ha mo lungmali post thong chim nak in nan kut kanin chai than ha thong ni kul la thum chia pa ni kul la ni kwa jing lei thong chim na kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu mindat khopi a SCC ra shangni pastor pakhat le krifa upa pathum an tha na matupi peng chung a SCC ra shang kutang palik boy pakhat an tlai Kamplet peng razam azomi antam thopnak si ai konga harsat nak antong SSC ra shang tilong pakwa PDF ni an ka cha a pakhat ti chunga apil panhi an rok Malaysia theory pur tilong chan sol nak in memar mi pali an tlaw ti mi thong le thong pang dang na an rakse tupi peng chung a SSC ra shang kutang palik boy pakhat an tlai Chinram kul matupi peng chung a SCC ra shang kutang palik boy Deputy Superintendent of July na kulay niruk a shem thil na he kan tlai tia Chinland Defense Force matupi ni chathan an chua matupi ha khalampi hanay kwale matupi pengkom zungkar lak mun ma pakhat a July na kulay niruk zan lay sumilam pathum na cheutluk a CDF matupi ni cheknak an tua liaw a pistol may thel pakhat kutche bom panni Kwanfang songa le pariat he matupi peng balik sakhan uktu panhi nak boy simi Deputy Superintendent of Police chami angchu atu bantuk in antlai hi asi tia kan thai hi cheknak antua nak a Chinland Defense Force matupi in liam atwar mi umlo in nulai kan tol kho than tia CDF matupi ni chathan anchu mi a anlang tar Kamplet peng razam azomi antam thop nak si ai kong a har nak antong Chinram kul thang le kamplet khulei a SCC ral rang ral lamsial in an kalcha a khote cheu khat na chu ral an zam na ral zam mi chung in azomi an tam I thlabul nak si ai kong a har nak antong tia to chung mi ni an chim kamplet peng abik in khote mi na chu tlang rai in azomi an tam I chau khan tu si boile nurse an umlo pin a sidin ding kong a chim tu an na lo cha a har nak an ton hi si SCC ra shang na chu kamplet khulei a ral lam an raksial khwami na chu tlang rai in azomi zong an tam atu a minung zakhat leng an zo na damlo bu zong a zam a haw nikhat ron nikhat aiding mi cha a hin har na kan tong khun tia to chung mi pa pakhat ni achim thazang tam ngai in SCC ra shang na chu ral lam an sial cha a kamplet peng in minung thong ni leng na chu ram lak a ra zam in an na I kupi chung a lut in si ai chok nak ding kong zong a har nak an tong na kamplet khwa a thazang chap in ara mi ra shang na le chinral kap kang ti phukar lak a ka dau nak fak ngai achho leo pi asi tia kan thai mindat khopi a SCC ra shang ni pastor pakhat le krifa upa pathum an tha na Chinram kul mindat khopi shambun khalaya zanhi le somsari le pali battalion SCC ra shang ni pastor pakhat le krifa upa pathum na chu an tlai na I an shem na nu a an tha na tia mindat peng nupi ukhoi tu na sin in thei si tlai khi an ton cha a an chung khar na ni SCC ra shang pol an hal na I behal na kan tua leo na tia an chim anu deu I nan tlai mi na te tia an hal than na I kan theilo an umlo tia an ti than na bia an hal na leo a an tha na hi asimen lai pongkam mi na zong ni an shem na thong kan thei tia an chim shem nak in an thi asi zong a an rok tu chu kan pe kau u kan ti na in SCC ra shang ni kan theilo an umlo a kan ti cha a anun nak aliam chang I sikau lai ti in kan ruwa tia mi pi ukhroi nak pu in tron vo ngei tu salai yo man ni achim mindat khopi ni tlak lei sang krifa biak in rak shel khem chu cycle adir mi pol atam tuk ti in arong an kol I khalaya zanhi le somsari le pali battalion in zurimi SCC ra shang pol ni pastor pakhat le krifa upa anzapi minung pali na chu July ni thei ruk leo a an tlai na hi asi tia thei asi Tleki atong mi na hi kupi chung a ra la shrial mi pi torel tu na an si tleki anton nu ni sharak nu a chung khar na le biak nak lei shroi tu upa na ni avoid ni nak an hal than na I kan theilo an umlo an ti na cha a an shem na a an nun nak aliam silai ti in an ruwa hi asi tia kan thei
ase siral hrangni atu bantuk in pastor le biaknak lei hroi tu upa na an tha mi na chu mindat peng mipi ukhroi nak phuni fakpi in kan dau tia July nikule nisari a thong an than mindat kopi mipi ni ase siral hrangpol to sarnak chu nan thei di changcha a mipi ral kap na he phone in ital chiao ding in mindat peng mipi ukhroi nak phuni thong an than chi Rajam in khubung a khwasa mi sang than che ya chu mi atha rong a nun chung thong thak ding in bia an khia piak samphai cabinet kwa CCN ni alang tarning chun chinram kut flam peng na thial khwa mi sang than che ya Rajam dir mun in khubung a khwasa mi chu cholet tha mi ngau khan do wa thatu a pu si tia alang tar mithattu asinak te dang in sang than che a hi bechai zung ni boi na khis pani in thiamlo an chantar te thei ase July ni kul ni sari thong ni kul thum khan sang than che a hi nun chung thong thak ding le rupi thong hra choi ding in shem nak pek ase chupin a atha mi pa ruak athu no cha a rupi thong nga choi tar chi asari lai tia an lak tar kum thong ni le kulan ni a khan sang than che a hi chole thal tu member longzar khwa mi ngau khan do vasin in thing a nak se rupi thong som chung le thonga in achok I rupi thong kul lo pe in adang chu lei abat tia thei ase kum thong ni le kulan ni August ni lei thum khan ngau khan do wa hi alei ba cho ding in sang than che a in na akal I ru lo pi in ngei tu pa ni thingtan in voi zai mazat atuk cha a athi arwak hi an in khang hor kwang a athu no siman se lo athi te in mu tu an rakum cha a khubung dungtang palik ni an nu zul in an tlai tia an laktar TNLA sakhan pakhat ase sira hrangni chunglei in aka cha a TNLA ral ka panga hliam an tuar Sianram kul lai shopeng inai khupong the Ao National Liberation Army TNLA ral kap sakhan chu SSC ral hrangni chunglei in aka cha a TNLA ral ka panga ni hliam ma an tor tia TNLA ni July ni kul ni ria chathan an chua July ni kul ni sari jinglei swimilam phra le cheu tuk a SSC ral hrangni MI-35 ral tuk nak helicopter pani in TNLA brigade pali muram chungchu bom henga naklom lo in athak la show kopi chu minute lom pal chung a her nu a atu bantuk in bom athak hi asi tia thei ase ase sira hrangni atu bantuk in bom athak mi ruang a TNLA ral ka panga ni hlemma an tur I in pakhat zong arok chi tia PSLF TNLA thongjak nak ni alang tar Putalim peng siangak chia zung pakhat ase sira hrangni an lu no hroi tu poltal in siangak chia cheu khat an tha na Sagairam Thembu Talim peng Saiping kho a Burma Student Union bakata zung pakhat tu ase sira hrangni an lu no na cha a an hroi tu poltal in siangak chia cheu khat zong an tha na tia to chung mi na ni an chim July ni kul ni riat jing lei swimilam patni tuk a Saiping kho siang in na on mi siangak chia na zung chura hrangni lu no in an tha na hi si jinglei a an lu no na cha a an di lak in an tlai na an hroi tu deuh na chu an tha na anum nak siang in zong an khang piak di na pal hrang na chu phiu so thi nak le a nu an pil than tia khwami pakhat ni achim hi kong he pe tlai in butali peng siang hak chia zung chu July ni kul ni ret ni a se sira hrang ni lu no in an hroi tu bik apom tu le chungtom tu tel in siang hak chia cheu khat chut lai in an tha na tia All Burma Federation of Student Union le General Strike Committee GSC nani kungning in thong that nak an tua SSC ral hrang ti long pakwa PDF ni an ka cha a pakhat ti chung a appeal patni an ro alon chia July ni kul ni ruk a mandle khwa in arak ikhu mi shamnam le ria chophur mi SSC ral hrang ti long pakwa chu PDF pukop ni changmyong kopong a an ka na cha a ti long pakhat ti chunga appeal I pani an rok tia PDF pukop ni an fe tar July ni kul ni sari zan le swimilam pakhat tuk a singku peng city khwa a an riak I bangu khwa le a kalding ral hrang ti long pakwa chu PDF pukop nani an ka na hi se hi ka dau nak thil achang mi chu adik mi asikau internet line har cha a ka dau nak video file zong tuan a kan tha kholo fiam ngan he mai thal he kan ka na cha a
pakhat ti chunga apil I pahnih an rawk tia singgu PDF tuan vawngei tu pakhat ni achim atu tiang ra hrang ti long chu kal kho lo in tapei chin peng a an dir kauri hliam tor mi zakhat tuk na zong ra hrang si zung a an thop leo na ase an khwal lam pe zul in kal na man se lo bomo khwa an phak nak ding a ninga chu araw ri lai tia achung lei PDF upani achim chap ewa penka do nak a assisi ral hrang lei an fa cha a khunhi mai in an khang Sakangram Chan Kalewa Pengchung a July Nikule Niruk in Kule Sari Ninhi Chung Pitlai in Kadau Nak a Chuak I Chu Kadau Nak a Assisi ral hrang lei an fa ngai cha a khunhi in zala kul leng mai in an khang tia thai ase Kale Pengkom Battalion Pakwa Kalewa Peng mi piral ka fot le Assisi ral hrang kar a Kadau Nak a Chuak Assisi ral hrang ni Kalewa Peng kazat khulei ara lam an sel cha a atu bantuk in kadau nak fak ngai in achua hi asitia PDF pakhat ni achim khamaya zathum le pakwa le zanhi le somsari le panhi assesi ra hrang tha za somret leng ni khwalu no antip mi chu thongpang thei asi cha a mi piral kap na ni an ka na hi asitia mi pi pakhat ni people spring a achim assesi ra hrang le chu an fak ngai na in mi piral kap ku fan chu liam ma tor mi kan shro lo tia achung ngai upani achim chap kadau nak a afak ngai mi assesi ra hrang pol ni July Nikule Nisari Zan a khan assesi ra hrang ni shram ambun nak sakhan an chia nak masing khwa chu mai in an khang hi asitia achim chi Asam Khupi Pong Chan Karlak assesi ra hrang ni mun an khordak sakhan an lak assesi ra hrang thimi an tam Karin ni ramkul pasang Khupi Pong assesi ra hrang ni Chan Karlak mun an khornak sakhan chu Karin ni army KA ni an lakho I assesi ra hrang thimi zong an tam tia KA ral ka boy bong ngai ni khatit a achim July Nikule Nisari Zing a pasang Khupi chuanak mun assesi ra hrang ni Chan Karlak chung mun an khornak sakhan kan lu no cha a an zam tak di hi asi I Shamthil tam ngai zong kan lak chi pin a assesi ra hrang lei thimi le liam apu mi an tam na in an milu zat tu chu kan thei fiang khori lo tia achim chi thimi le liam apu mi an tam ngai lai tia kan zup I an Shamthil na zong kan lak chi walong pol an rak zong ngai nihin tu chu ka dau nak a lo nu lei an pil di cha a an ti lo hak chia pol zong chuak wak la u kan ti na an nu lei in an kan hel sol lai tia kalin kan pek na an zam cha a khoi ka lei an zam ti kan thei khori lo tia achung lei upani achim chap NLD party Pitulu do palai ko wele aw chu assesi chawza ni kumsom thum le kumria thong thak ding in bia an khia Awadi ram than myang mya peng a National League for Democracy NLD party in Pitulu do palai ko wele aw chu assesi chawza ni kumsom thum le kumria thong thak ding in bia an khia piak tia kan thai khongning lo in play in myang mya thong in a thak mi wele aw chu thong ni kul la thum July ni lei ni a upari ko ma som nga ngi anak in CDM tua mi bom nak ro a kum sha thong April li liaw a po ma zanga le panga ka ji in kum ni thong alon cha thong ni kul ni November ni kul ni riat liaw a myawadi peng bechai zung ni upari po ma som nga le pani ka ji in kum li thong po ma som nga ka ji in kum lei khat thong le po ma som nga nya in kum lei khat thong adi lak kum som thum le kum le thong thak ding in bia an kya pek hi ase ama chu alwan cha thong ni kul la kha December ni lei li liaw a karen ram kul myawadi peng leke ko khwa a ase sira shani an rak lei tia kan thai Aung San Suu Kyi le Ruto Speaker ti khun miat ani tong SSC chawzani ukna alak ni thok in klei atong mi Aung San Suu Kyi le Pitu Ruto Speaker ti khun miat ani tong I ni piro aphan mi tiluk chawza ASEAN kong kau palai he zong ani tong khautia AP thong zap ni alak tar Aung San Suu Kyi chu ni piro thong in pakhat a an thial tia NLD party tuan vongwei tu upa pakhat ni achim mi kong zong alang tar chi Avoi ni nak ni piro aphan mi tuluk chawza Asia kong kau palai lengzi zuan chu July ni kule ni sari ni a SSC chawza rem dei na kong kau
how to general ya pi he ani tong tia se si chawza thongjap na ni July ni kul ni riat a alak tar NLD chawza deu a pi tu lut do speaker atwan ni ti khunnet chu se si chawza ni ukna alak nu in mi pi ni mu kho asti lo sina in se si chawza ni tharuk dan a ukna pi so ding kong tompum na chunglong a alang ton tu thadi a se si chawza ni humhim nak kong kaw kalong tompum nak to ding in tim to nak ange than I tharuk cha ukna pi so ding kong an chai lai tia memor naw ni alang tar hakchia tlaw mi ti chung a aruak in an thar July ni kuleninga zan lei sang in akong lam thelo in atlaw mi hakchia isak mal somzola kumthum tuipui bari khwami chu July ni kuleni sari jing lei sang a aruak in hu asitia an langtar isak mal somzola hi July ni kuleninga zan lei sang khan in alham ti lo cha a api le puni zan khodai in avoi khatna akol I an hu lo cha a July ni kuleni ruk khan tol chung mi pi ni an kol than tia thei si lungdong lo in chan sau pi an kol nu a July ni kuleni sari jing swimlam pahra tluk khan an khwa in meter zathum tluk a hlat nak mun tiva chung lung le lungkar lak a aruak in hu si tia an langtar Manipur ka daw nak a kuki pasal tha kumin thanga anun nak aliam July ni kuleni sari salai kumin thanga hiram le mi phuncha a anun nak apek zochi kormi nung pali hliam an tor tia thei isi tutan mai taile kuki karlak ka daw nak hi Modi le Manipur CM Minister Biren Athite in raktim lam chia mi asi tia an langtar mai te shem thai phun ha cha a Modi ni rai thuam manding le mai thel kwal zong tang long mang in akwat na tia media cheu khat ni an langtar chawza lai pi hroi tu na nol pek nak lo chun din ka tim lo Manipur tol chung boi nak ruang a pengtlak kip in ni nam nak atong mi Manipur Chief Minister Biren Singh ni tol chung mi pi ni Korean Indian tar ka tim na se lo chawza lai pi central hroi tu lutlai na nol pek nak lo chun Korean ka chua tak hlei lai lo tia achim atu ka dir mun chun ngol du nak long thin ka ngei lo central chawza lutlai hroi tu na ni iding chang an ka ti tik long a Korean ka chua tak lai tia interview an to nak a Manipur CM Singh ni achim Manipur kuki chin nungak panhi taklong in an chu pi mi na video holang asi nu a tol chung mi pi Congress Party dangdang ni Manipur Chief Minister Biren Singh chu CM dir mun in din tar ding a chawza lai pi central sin a nol nak an tua tia thei asi BJP ni Chief Minister dir mun in din tar ding an chim mi konglam a Biren Singh ni achim mi chu Manipur mi pi du thim nak in CM atling mi ka si tia achim asina in chawza lai pi central lutlai hroi tu le Manipur mi pi ni Korean din ding in an ka du pek si a chun fosi ka chua ta ko lai tia achim chi balei chungram khel party ngan le state pakhat a chief minister ka si chu cha a central lutlai na nol pek nak po chu ka zut lai Korean ton nak mun in an ka din tar asi a chun ka din ko lai tia adir mun alang tar Kachara sam mai taile Bengali vai karlak boi nak inliam tormi antam media cheu khatni an langtar ning chun Kachara sam mai taitlang wal pathum ni Bengali vai ka thum ngai moto rekso pakhat an hlan I an tum nak mun an phak in mai taitlang wal pathum ni hian ani chit man tangka an pek du lo cha a vai pathin hun in palik sin a theitar nak to na tia thei ase chulong silo in metei nuwa pani zong ni Bengali vai pa ke thun ngai moto rekso dang an hlan in ani chit man an pek du than lo cha a an karlak a BEL nak achok tia an langtar BL achua nak mun ma I metei minung tampi an rak cha a Bengali vai pani hin ahoi kom dang vasom in an karlak a isigvel nak achuak I tliam tor mi tampi zong an tia an langtar chi boi nak thok tu a ruazum mi meitei tlangwal pani chu palik ni an tlai chang na pakhat tu chu atu tiang in an kol chu ma leo pi asi tia an laktar Malaysia theory phurti long chan sual nak in Myanmar mi pali an tlaw Malaysia ram sabiurok rili chung theory phurtu polong biurok ti long minung pariat phurtu chu chan sual nak tong in
ti chung a apil tia thei asi ti long chen sual nak laka hin member mi pali zong ani tal chi tia an lang tar chi ti long chen sual nak in ti chung a apil mi minung poriat lak a ti long khal tu minung pali ruak chu mu asi asina in member mi pali na ruak hi atu tiang in hu asiri lau tia che thazo kan tu pu ni an lang tar tu jing kan thong chim nak chu ma vel in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tok lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to pek cheu ding in kan in som na